Yang Yerobat Pundon Burong Manlakapor. Yang Sakramen Bukitakan Jalbalong May. Yang Yerobat Pundon Burong Manlakapor. Yang Sakramen Bukitakan Jalbalong May. Yang Yerobat Pundon Burong Manlakapor. Yang Sakramen Bukitakan Jalbalong May. Kaburom Haupa Bernakun Simbakui. Haga kertem pa berikut mesin bakoi. Amin. Opa cumi. Opa cumi. Kertem cumi. Anwan kahima cumi. Kalau kaman cumi. Haga dalam mati. To ayu kita cimbang cumi. Malakasi. Pada mapi kirim cumi. Kembang terima bersih. Adwana cumi syakti bersih. Dan rai kepelagi narasi amin. Koblai kemadya kepada berjaya terakhir kepada kemuliaan kita melalui kuasa Tuhan Yesus kemadya beri kemuliaan dari Tuhan dan taji nampak mendapat berjaya amin ngangit hoblai pada baru ulang tahun kembali berkata bertahu Yesus Kristus kepada Yesus putra Yesus yang berlaku mesin berkut Ya balakana Maria Tesuki, Balashade Bipo Pantias Latus, Masana Pranaya Ulaya Perdeo, Ulaya Shibaya, Pakasi, Balaya, Panabaya, Ulaya Kishaya, Shamshaman, Papa, Borbaro, Nanglan Panisha, Kibayam, Nange Thomas in Bokoi, Tabalanga Bokoi, Ajis Lokoi, Tajima Bikop. Papa jukut ngatwa hamia kami berkesnam kami simbat kejindong dari ukun bayi cumi utrai kerajaan Yesus Kristus akan dia menetap pop cumi berjumpai barokai Marga jing shashitam makodes sajunu. Tois neyangi berjumpai barokai Marga jing shashitam makodes sajunu. Tois neyangi berjumpai barokai Marga jing shashitam makodes sajunu. Tois neyangi berjumpai barokai Marga jing shashitam makodes sajunu. Tois neyangi berjumpai barokai Marga jing shashitam makodes sajunu. Tois neyangi berjumpai barokai Marga jing shashitam makodes sajunu. Tois neyangi berjumpai barokai Marga jing shashitam makodes sajunu. Tois neyangi berjumpai barokai Marga jing shashitam makodes sajunu. Tois neyangi berjumpai barokai Marga jing shashitam makodes sajunu. Tois neyangi berjumpai barokai Marga jing shashitam makodes sajunu. Tois neyangi berjumpai barokai Papa jukut. Ngatiwa hamia kami berkesnam kami simbat kejindong dari ukun bayi cumi utrai kerajaan Yesus Kristus mendunia mentari bok cumi berjumpai barokai Namarka Jingisynei Blei Tois neyangi 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 berjumpai barokai Magpapang jukut Ngatirwa hamia kami berkesnam kami simbat kejindong dari ukun bayi cumi utrai kerajaan Yesus Kristus mendunia mentari pop cumi berjumpai barokai Nama Jingisynei Blei sajamu Tois neyangi berbaroha berkei Nama Jingisynei Blei sajamu Tois neyangi berbaroha berkei Nama Jingisynei Blei sajamu Tois neyangi berbaroha
Barbaroha Perthe Nama Jishashitomba Kodisa Jomu To Isne Yani Barbaroha Perthe Nama Jishashitomba Kodisa Jomu To Isne Yani Barbaroha Perthe Nama Jishashitomba Kodisa Jomu To Isne Yani Barbaroha Perthe Nama Jishashitomba Kodisa Jomu To Isne Yani Barbaroha Perthe Nama Jishashitomba Kodisa Jomu To Isne Yani Barbaroha Perthe Nama Jishashitomba Kodisa Jomu To Isne Yani Barbaroha Perthe Nama Jishashitomba Kodisa Jomu To Isne Yani Barbaroha Perthe Papam Jikut Nadarwa Hame Yagamedakasnam Namaste Bajitoglei Kurvei Yejumei Utrai Kadrachuni Sukris and Viviana Matali Popchuni Pichapate Gawaway Amarga Chinshashitam Bakodit Sajum To Isne Yani Pambi Bashtam Amarga Chinshashitam Bakodit Sajum To Isne Yani Pambi Bashtam Amarga Chinshashitam Bakodit Sajum To Isne Yani Pambi Bashtam Amarga Chinshashitam Bakodit Sajum To Isne Yani Pambi Bashtam Amarga Chinshashitam Bakodit Sajum To Isne Yani Pambi Bashtam Amarga Chinshashitam Bakodit Sajum To Isne Yani Pambi Bashtam Amarga Chinshashitam Bakodit Sajum To Isne Yani Pambi Bashtam Amarga Chinshashitam Bakodit Sajum To Isne Yani Pambi Bashtam Amarga Chinshashitam Bakodit Sajum To Isne Yani Pambi Bashtam Amarga Chinshashitam Bakodit Sajum To Isne Yani Pambi Bashtam Ngatarwa Mia Medakasnam Namaste Bajitoglei Kurvei Yejumei Utrai Kadrachuni Sukris and Viviana Matali Popchuni Pichapate Gawaway Namarga Jishashitam Bakodis Sajumu To Isne Yani Badekapagvasho 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 Play Bakod, Play Play Bakod, Play Play Pijam, To Isne Yani Badekapagvasho Play Bakod, Play with the bar, play the inchunum, play in a and even play the bar away, play the court, play with the bar, play the inchunum, play in a and even play the bar away. Kalitani Jingisynei-blei, Jingisynei-blei Kabakarsai Shadam Papam Jikun, There is no need but play the bar away. Jingisynei-blei
Jingisynei-blei ka burong pakraw tam. Iaroy na tinhojami. Ka jubab nga shanya ami. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka jimaya bugla shampang. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka upoliu bakasoy na ka jimaya jang Trinity bakoy. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka babla bang shampang da kibru na dakyangel. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ba mi ka jing imat ka jing kemen. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka bakam kor banya ka beneng. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka tulong ki kam pala ba ka jing pala ba ro. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka bakan tupiak patay ba ro ka weng. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ba wan hiyar siya patay ha ka dor ka tin malawan lang do. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ba mi na ka ting mong ka donor Jisu. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ba dan po ka donor Jisu ba dat Jingisynei kam tam kinang po. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ba dan ha ka Eucharist ba koy. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ha ka balaseng ya ka balang ba koy. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ha ka baptisma ba koy. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ba penman hok yani. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ba sinran ki jing im jumi. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ba kadop yani kam tam na temer ka jing yam. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ba ay ni ka jing im ba ne junom. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ba don kat pat ni haman ki banta ka jing im jumi. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ba yada yani na ka din tu jok. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka apiat ka jing kala ka bamut kinang po pa edonot. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka jing lango ki angal bat ka jing bom shampang ki rimkoy. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka jing bom la shampang ki jing mayaw blei. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka basayang ina ka jing janjar baro. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka tulong ka jing super ka jing kemenjungi. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka bakoting ina ka jing suda siya ka jing imba shisha. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka bakantop niya baro ki mati chung. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka pans nga chung baro ka jing tau blei. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ha ka babaro nyo Jingisynei. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka jing tingan batiang ya kito ki balang aman sim. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka jing kermen kito ki bado jing kermen. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka jing jatat kito ki basyam jenjar. Nga shaya ami. O Jingisynei-blei ka jing pelat na ki kelam. Nga shaya ami. O snambat ko badot na kadono chung Jisu badlong katamay ka Jingisynei yangi. Nga shaya ami. O snambat ko badot na kadono chung Jisu badlong katamay ka Jingisynei yangi. Nga shaya ami. O snambat ko badot na kadono chung Jisu badlong katamay ka Jingisynei yangi. Nga shaya ami. Most loving Jesus, present in this Eucharist, we thank you, we praise you, we adore you, we glorify you. Along with all the people who pray at your presence at this moment, we do extol you with our praises. Jesus, gracious are the moments that we are seated around you, that we are able to drink from the torrent of your love. Extend your mighty healing hand upon all of us who are attending this Divine Mercy Rosary now, and heal us all from all our infirmities, both of our body and mind. Alleviate the sufferings among us. Deliver us from all the evil that are assailing us. Keep us close to your sacred heart. Allow us to be in your company in spite of all the resistance to evil that we encounter every day. Jesus, we bring the cases of so many people who need your blessings, who need your care, who need your anointing, especially people who are sick in the hospitals, people who are on their deathbed, people who are going through various forms of crisis in life, people who have lost fascination for life, lost meaning in life.
Jesus, give us a direction in life that we may once again get back into our track and continue to follow you. Give us, Lord, a taste for prayer. Just remove from us all forms of disinterestedness in prayer, lethargic, and all kinds of lukewarmness, and fill us once again your power, your activism, that we may begin to be beacons of hope for people in the world. Lord, we pray for all who are praying with us now online, especially those of us who pray at your presence every day, praying and beseeching for the needs of the whole world and various prayer intentions. Lord, look upon us with your mercy and protect us against all powers of evil, that we may continue to do your will and become examples for people around us. Surrendering all these prayer intentions at your feet, once again we offer you our thanks and praise as we say, Hallelujah, In your oil, try to suppress,